ekintu kibarikweta opposition kigumire, especially setup nkeje ya Uganda. Noba nokomeki nibakomora bose bakiriya bakishumura. So hati itwe nkaku bagenzi banje bagamba onarebo mwishe onarebo Salamu Musumba, itwe abarukwenda empinda hinduka mu Uganda turukufayo no kugira ngo urugendo rwabaruringwa ekiturukwenda no kurera ngo urugendo rutwarusya afuturukuza kandi twarwihamu ekiturukwenda. Mbwenu itwe futurukubano tugenda netubano tutekaho leaders ntuba tutarukumanya mitima yabo onarebo general muntu yakigamba no korengana no muntu oganira nawe onga no tarukumanya umutima gw'ikiguru kugiraki ikiguru kugamba. Mbwenu abantu aba bamwe bino umutima gwahihi, yes akatama kake nibarebe cya namwe nicyo kiresere nihangire okubigira bizuba nibarebe kukwata kantu ka mwana kaba kamutwara ubwiri. So abamwe ababora kureba tugerezeho kureba ngo twasha baruhanga ngo atwase twagera buryarya bwo kwenda kuja kurajubaju kuko tureba n'abandi bagenzi bitu tino warakwasira sente za gavumenti no taro tino warakwasira ikintu cyo muntu ngo akibuzabuze. So turukubana tugenda tukore iki turukubana tukora tukireba umuntu yayenda kuturugaho kandi turukwenda ntaro tukireba umuntu yayenda kututeka rubaje tumuteka rubaje tumugira ngo nga ubwo twagenda nawe. So wareba nk'icyabire najya nankumbi government ikataka mu sente yateka mu sente yareba abagenzi bita twabiye twasize ubwebembezi nko kuba butwasize hati yakuringana nabo kunka ruhango tabiyama yatwakimanya tuamanya ngo ready abimitima yabo urutaro rutubire turoro turiyo tugendaho bo barurugamo kandi twayenda ngo tugire kutwateka hempinduka tugambe nabo tugire ki twarebe imitima yabo tekibasika yagangire twarebe imitima yabo yabire okurya twagumizamo. So itwe okugumizamo tukaha abantu amasiko hatagutoro nikuko dini yabire edini egera kuza kubaho kuza kwikaheri abantu bingi bakafa nangwa n'abamwe dini zabaho konka bagumana nibiyamo nicyo rukurebera hariho Old Testament na New Testament na Bible kiri tarho ngo ni Old Testament yo no eriye kabanza kuba yakare hatari umwezi. Mbwenu eje kindu kwenda ngo abantu PFF bamanyire kimwe ngo nekibine cyo kuza kugere empinda hinduka mpango y'icya leta na hatu wakirebire abo twabire twagera nabo buzubu turukuriya FDC hata wundi ugambira general muntu na timu ya anti turahano turinabo turyameza ngo naribo mwishi ya kigambo. Namba ya kabiri ko rukurebe ngeje neyitira umuntu jeje namwe abantu na wabareba nabo bari nkagenera umuntu harwe ikintu na kimwe ekiyara kwasira icyo muntu kano kiza besije no bwari yo kwimishango yo natino kiyara kwasira ikintu cyo muntu. Those are senior army officers, those are senior people in politics za Uganda tino barakwasira ikintu ki n'abandi ba members bitu. So nutukurato nutugenda n'ikintu ekiturukure ngo kiza kuyamba abanya Uganda kandi tubereka ngo kuri afuturigire bagumene barebayo ako abanya Uganda no babano bareba namwe ntishaba ngo bagumene barebayo batiya ya misho bagumene barebayo no batera yo toki nibija no kureba bindi nkuko rukureba twabire ntugambira abantu ba NRM tutunu mututero mu karuru tubagambira mu jamwe ntwetase bazomu nanka umbururo shangane batwaraza ngo batera kuko abantu rene batuzibira kutambura batuzibira kugira konka hatakaruru kubabe barumubonka konka kandi na Dr. Besi yakakibagambira nangwa nagendera umuntu harungwa ntabu yakibagambira ati numwija kusya time numurebe mutwe numukora abandi mutandike kuvyekora nubwo time yanyera benesi ya muhero
mbwena wundi kugambira abantu bakaruru kubatire petitions nazo zigire no mu nanka yabo mu system zabo ibaremire hata ba erizoba ni nahorra bariyo bakigambaho nibenda kwicereza na independent zabatindi kibarakora ibintu system yagizire ki yabarigiro mbwene ni nkiba nekinanyenda kukiriyaringa meyinire no kukugambira ngo doctor nko mwame kamara waba norendo burwiri wakora tests utaka bwino burwire bwenye tokari ko umuntu ngwafe nugumanura gusa itwe turiyo nutumanyisa abanyayuganda n'abantu bona baturikiza ngo harucyo ubuzuba kandi ubwo buzubu abantu barikwenda kubutamba nibuteka kwezereka ngo ko tureba bayida tubona bwine abantu mu bakora batari batabara kumanya futuriyo nuturaba tubona bwine kiboko tuzirire na hati nkengero kuzirya ahabwo kugamba amazina nyewe nimba ni mpe cyo kureberaho abantu baresire edina bo rukura abantu bazana mugongo buri izobo nibatambuze bigere abo bamwishe bari kutambuze bigere ku rugabo hejuru n'abandi bakaruga rukungera bakazana mugongo abantu abo bayo kize bakababire baro leaders bakabatakwenda ngo bagumize muri dini konka abantu bayanga abantu mbere bitari byahare umutebekanisa wa programu nibija kumanya proskovia bakinaruga na mwendo na kamuri na kamwisha karuga bweju kamara karuga kabare kagina karuga rukungiri n'abandi bagenzi bitu tukagumezamu tukareba iki turi kubasa gukora ngo cyagera iki cyayamba abanyayuganda.